Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napanan ka di da kapitan kan kabadong, Maray. No ni ba daw, mapan ijay kabagyan na ijay Ilocanos. Jak amu akin ni Kapitan no napanan na mo. Kunak ano may sa ti papananda, ta nagkuyog damot nga mina nakita kita'y bigat. Nagkalugan dala siguro iti tricycle. Gaminton makadanon da ijay ilay. Sa balin ti turungan ti tunggal maysa. Kunak lakit din ano may sa ti papananda. At dapay kat bagda ah. No ni ba daw nga kat lupot ti linaon ti bagna. Pagsukatan na, Maray. Apay nabayag ka na pan nakitsinda. Masurunak kadagiti tricycle driver. Dandani didak ilugan. To apay adida ka ilugan. Kat agplete kamot. Ay, jakman ammo kadagita driver. Ibagada saan da pa'y ngagbiyahe. Inton adda umay. Ilugan damat ida. Iba at idakmat. Ne. Apay ngay akasta. Aguray man. Tamapanak to ije paradaan. Idamag ko no apay adida ka ilugan. Nang runa day jay at chip kwarog. Kunana asaan nga iso tinakapila. Idi aday may atalong. Inlugan namat ida sa nagandar. Apay nga akasta. Inak to ije barangay hall. Taibagak day tang aramid day ije a driver. Chiptanod pay mat nga raw. Nay, apay anak karupangot ka bigat si Kaamado. Kaya't ko nga ireklamo ni Chiptanod ni Kapitan. Ha? Apay tayo reklamo ni Chief Kwarog. Anya nga iti madi nga inaramid na. Ay kan may sa awan pa'y ni Kapitan. Adda na panan na. Inak imbaga kadagi tinaka-duty ije barangay hall. Taapaman na sumangpat ni Kapitan kat aksyonan na. Adda kan kadayta. Ang kayat ko man amaamuan no anya ti madi nga inaramid ni Chief Kwarog. Agpili nga miniti pasaheros na. Naaldawan asimangpat ni Dalyang asawak, tadida kanuin lugan. Kasaritak tuman nga rod ni Chief Kwarog no apay nga agpili da ako nam iti pasaheros. Saan narumbang da nga aramid da? Anya jay ko na mareklamo amadaw. Awan pa'y mat ni kapitan. Dagiti driver ti tricycle. Apakaibilangan ni Chief Kwarog, kagawad. Pakairamanan ni Kwarog. Mapay aya. Agpaisuday ta, kagawad. Apaman na sumangpat ni Kapitan. Ibagayo ti reklamok. Tapno iso ti umuna nga aksyonan na. Ay, sige. Anya nga roday jay, ta ibagak to ni kapitan, inton sumangpat. Agpili da ngamin iti pasaheros da, kagawad. Saan kumamat akas jay ah? Agpilay. Na, itala ang amangag ko, nga agpili da iti pasaheros. Maday, no agpili da iti pasaheros. Ay wun saan arumba nga agpili da iti pasaheros da? No adda kwarta ti dadduma a pasahero. Addamat kwarta ni bakit ko apagplete na. Chief Kwarog, apay nga agpilpili ka kano iti pasaherom. Agpilpili kaya man. San mo ta? Kayat mo asawan, aglaslastog ni Amado. San mo ta nagparpara kanyak ni Amado ah? Jay kano asawa na, ti saan mo akayat nga ilugan. Apay nga'y, adi mo kayat nga ilugan ni Dalia. Kasanaw, lugi ni Gusyaw, no ni Dalya ti ilugan maw. Danda nila unan ti tricycle day jay adabiyana. Dabyanan ayan ni Dalia. Katuan may. Okupadoon na ati tugaw. Awan pagtugawan ti dadduma. Iso alugi ni Gusyaw. Nagnghina ti gasolina. Anya ka diti imbaga jay lalaki apimanaw, Maray. Ay na, inreklamo da, dagiti drivers kano ti tricycle. Apay kano dagiti drivers ti tricycle. Adda kano kay kayat da nga ilugan. Di da kayat nga ilugan ni Dalia. Dayta ti kuna ni Amadaw. Kasano, kat saan lang aduble ti bagina. Triplin sapay kiday. Dandani saan amakaunag iti tricycle. Ay, kastaya. Nabayag ajak nakita ni Dalia. Ay namaray,
Kasla nuang samot ng tibagina. Ay, nagdakkel lang arudan, naglukmagpay. Kasla pa'y masikog titsura na. Iso matlagayam adida kayat nga ilugan. No siyak mo't ti driver iti tricycle. Jak mo't kayat ama flat tire ti lugan ko Delikadaw, nagngina lang arudan ti gasolina. Kasanungay nga ta amarisot day ta a problema. At dangag pa'y so kalintagan dangag papada. Umno ti rason ti driver. At damot kalintigan ni Dalia nga aglugan. Gaputa pasaheros ka nga raw. Kanayon na makabulos diya kaldeng. Ingkaila ko ijay ili. Mangarkila ka iti tricycle. Wala. Imbag ka tada pakitsenda. Awan pa'y iso amin dita kusina ako nak. Inak nga rod iguyod ditoy. Tao kodam ang mapanila ko ijay ili. Ang kasanon, no dida ka manan ilugan. Saan ang mabalin na didak ilugan? Pasahero sakmat. Agplete akmat. Malang rod. Inak nga rodan iguyod ditoy diya kaldeng. Agawaam tanay umaldawan. Amangan no ado tila ako akalding ijaili. Nalakanto titawar dano ko Malang rod. Agrubwat kamot time. Huston to, no maisangpat ko diya kaldeng. Nagbanos mat tanday ito akalding. Nagrigat mat nga iguyod tagumuyod mat. Malang rod. Tay tulod ka diya paradaan ti tricycle. Amangan pa'y kid din no makabulos. Alaman nga rod. Unay mat ti atap day ito yan akalding. Kaslasan ang nakakitkita iti tao. Kasana kat man-mano ang maisalog. Kanayon mo't ijay bantay, tawan mo't makan na ditoy. Talaga kidi nga atap ti pulina aday ito akalding. Apay nga iti daduma akalding akanayon ijabantay kat saan mo't akasta ti kaatap da. Nay, apay, pangipanan nyo dita ukod yo akaldeng. Mapanman ilako ni Dalia ijay ili. Imbag lang at dapakitsinda. Nangina ita ti kaldeng. Nangruna ta kabayan pa'y gayam. Mabalin a pangganakan. Pangganakan me. Nga masapul nga ilako. Takasapulan me mati kwarta. Ay katun isong arod nga agtaraken tayo tapno adda mailako. Malang rod. Panawan da kan ditoy. Sige nga rod, ta inakmamot kitaan jay nuang may jay turod. Jak pa'y napankinita ka. Nay, apay nga, hindi nakita dagiti kakadwa ka driver na sumungad ni Dalia. Nagabanti da nga orewang kargada. Chipkwaro, Ay, mabit lang. Ha? Aglugan ni bakat ko. Ay, saan mo ta siya tinakapila? Urahin nyo lang hindi sumangpat at tricycle. Na, kasano kat aldawan. Kasano pa'y ngay ang malako ti kalding alako na. Sikan na ti pagluganan na, Chip. Ay, ilugan na pa, pati da itadakalakal da, Ay katuan mapanangarod ilako jay ilay. Ay, kasano nga roditan? Just kikit da, Na. Ay, ilugan mo kit din, ibakat ko. Maray, rumwar ka dita tirsinam, ta kumita ka ijay paradaan. Apay ka di maray. Anya aya tikitaan ta dita paradaan. Rumwar ka nga road. Kasla green nikyar da amado ken kwarog. Ay, kasta aya. Sige. Umay kan, denggen taman no anya ti pag-green-rin nikyaran da. Mala, mapantangaro din maray. Kartingan ta Tapno mangag ta no anya ti parikot da. Sige maray, kasla makapungtot ni amadaw. Apay, anya ti parikot ditoy. Anya ti pagsinsinong batan yaw. Kasanaw, kat di na kayat nga ilugan ni bakat ko, kakawad. Kasano ang malako na nga, tikalding me. Di mo ka di kayat nga ilugan, kwarog. Kasanumot nga min kagawad. Nagngina ti gasolina. May sa ti pasahiraw. Amangan numaplat pa iti tricycle kaw. Mangin insulto ka kaday? Ay, saan ka ngayon insultuan? Nga, mano ka di ti kilom? Kurang mat 200. Oh, kurang nga 200. Ngam ti pasahim kat para may sa tao lang. No sa bali ataaw, sagsi 60 kilos kat talaw. Talo ataaw ti pasahida. Lugi akon ken ka. Mabalin ti makibiyang iti saritaan niyaw. At dala kayat ko nga isingasing, no, kayat yaw. Anya ka di dayta na natuyang. Ibagayo lang, barang makatulaw.
Nilaengan amado ti agudong nga aglugan, ta iso ti mapan aglakaw. Maawatan tayo kumamot ti sasaaden ti driver. Maluging agpaisaw. Kastalangin ti aramidan tayaw. Kasanungay, kat makitsinda akmat nga raw. Ngay maplatipilit ti tricycle ko iti dalan. At di mo malako ti kalding mau. No kasta, kayat mo ti agbiyahe no ni amado ti pasaherom. Hunata nalaglagan. No sikakot nadagsun ka. Kasla ka dagsun ti talo a tao. Nga may sama taplite. Napandan, Maray. Nalaing ka nang gisingasing ani amado ti agudong saan kat ani Dalia. Kasano mo nga min adi agriri dagiti driver. Kat kasjay mo ti bagina. Awan pagtugawan ti daduma. Pagmadyan ti oversize ti bagina. Nuubing pa'y ti tao. Nag-cute akitaan no naglukmag. Ngam no dakulan, saan na na-cute? Kas kumaka ni Dalia, numagnakot agyud-yud mutan dagiti tabana. Wan nga road. Uray tiyan na. Ay, saan mo't apananguyaw ngam. Ay, nukas jayan ti bagay, ay ka iremedyo mo na ati agdayet. Oray siyak mo't agdayay paray ti pagsayaatan ti saluna. Ada kadila ko makalaman say kagawad. Adamat, anya ngay ti kalaman siyam. Agkalamansi akman. Ken agwatwatak. Tapno mabawasan ti taba iti uneg ti bagik kagawad. Ay nasaya abday tang aramidam. Pagsayatan ti salunat mo, no mabawasan ti taba di tabagem, Dalia. Barang didak itarayan dagiti driver ti tricycle kagawad. Ay, saan mo kadi amarik na? Nadagsan ti bagem. Ay, mariknak a kagawad. Masanutak ako manutay ta nadagsan ti bagay. Kanaayonak kami na nakailan. Tanadagsin tirik na. Ala, rugyam nga rudan ti agwatwat, tapno maikatan ka iti taba, di tabagay. Inaldaw kamutin nga agjagjagay Dalia. Ay, wala na. Kasano? Kabutang dakma nga minon nga ilugan, dagiti at tricycle na. Kasanaw kat malugi da mo balasang kaw. Mayat day taagjaging tapno makaginawa ti bagay. Ay, wan nga rod. Limag antibagik nana. Nalakaakon nga gunggunay. Ay, di da kanton liklikan dagiti tricycle drivers. Ay, ipakita kadakwada kabailak ti agpakuttong nana. Una, pagsayaatan mo ilaang numabawasan ti taba di tabagay. Sino ka itayin ato manaray? Dinak ka din mabigbeg. Siyak ni Dalia. Anya? Si Kanidalia, Adabiana? Wan. Dakkel tinagbaliwan ti bagay. Manipod nagdayetak. Kanayon ti jogging kaw. Na, mabalin mo't gayam nga agbaliw ti bagay no ikagumaan abaliwan. Wan nga rod. Nakatulong kanyak. Di pa nang liklik dagiti driver ang mangilugan kanyak. Ita, di da kan liklikan nga ilugan. Tadakkel tinagbaliwan ti bagay. Mabalin mo mat siguro ti agudong. Saan ka mo't tinadabiyana? Mas daw da siguro ang makakita kanyak. Tadyak nagpakpakita di taparadaan ti tricycle iti sumagmamano a bulan. Saan ka kadianag na ijay, dinagjaging ka? Sana, tamangan rod damang kantsaw kanyak. Iti sabali adalan tinagjagingak. Adulakit di ti maklaat, no agpakita ka iti kaaduan. Masigurado ko na didak liklikan nga ilugan. Isumit lagayam anak karikap ti tersinam. Tadda ka dito'y paradaan ti tricycle, maray. Agudo nga, ta basitan ti lakok. Inak man agsakada. Ha? Pudno ka diti makitak, maray. Kita man ti sumungad. Ni kadidalya day tawon no, kabsat na. Nay, imisem mo't anak kakita ka data.
Ay, nilakit ni Dalia dayta. Kimutong mat. Pimintas ka. Umunag ka na, day. May salangan ti kurang kat mapahanain. Ading kun kunamat kanya kon, Chip. Ha? Manang Dalia? Si kakatinday ta? Uy na, nagmayat matan ti pamagame. Mala, lumugan kan, manang tamapantayaon. Sorry no dinildilaw kay day. No dinak dinilaw, sa anak mo ta nagpursige nagpakutong. Ay, kabaranggayan! Ti positibo a tao numadilnaw, agpursigi tapno agbaligi. Saan kat apaublag kan pabat. Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan da erma kan divine dita ambyong. La Trinidad Benguet. Kan kada kayo amin en apo, anaayat adumdumngag kadagiti amin a drama mi. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Reb. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.